سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون سنة كتكونوا نايوتر من نيوتيو أمبار لو مون بدرجة عالم ولا حتى نايملو عالم صحيح زلو كنتات كنرينا إذا ما نايكلت أزين عبيتن أقدسن هجراتن مفتات نابيك درجة بتصحيكم زلو كنركم فتنينا ويب زعبا تشاينان هندني يتزارب زلوخو of course الناس كنتات زي أقدم أبيل بريزنت سياسهم زعباز تزاريبن يريو كما يجرا أمريكا نتنا تشاينا مغرق أرويكا كونتينمنت كسرها خم تخيل سنين لهرينا أبزوان زي التمفتات أمونغو تشاينان أمونغو هندن زخي زلو ناب كالم عازن كسجر كم زخلي زترتر انتاي تمبقسيو كابي زبقس انتاي دسحابهم زلو اسكا خنرينا ولا تمسحابنا انتاي مسل كرينا كالي إيروبايا قبل علي محبر كالي محبر قبل علي كدان ناقومو ني راشا انا مغرق ارز خدوو زلو ما قدي كسا كندي حدغنيا خوينهم زلون عالمنا دما ابسقات فتيرو لا كم زلون كنرينا بزعبا انتاي نزارب كم زلنا اب غون دما ناي قطبا ناي كالي مخرطاتن كتولكم كفتني لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم دقف دمان از channel oxygen ناتيو thank you very much مجمريا بزيا كنجمرينا what's going on ابزي انتاي زقات مام زلو زيوم اسياويان Could there be a conflict between India and China during the election in India? American spies could be hinting at such a possibility. The US intelligence community has submitted its annual threat assessment report to the American lawmakers, and here's what this report says. So, هندي عالمنا تزعبي الديمقراطية تبهال anyway نهند نحجم عباي ديمقراطي كبلوا جميرهم بر تقدمنا هند ديمقراطي كم ديمقراطي ونهيكبلون يميرهم بتصف سمعت بعد ديس بزعبون قذفو أبزوان زي هندي نمرجعات الدالو زلا هجريا راشا دما مرجعات كايدالا already كلت سلك قدامي مع التحليف مالو سلزي زي عمت مرجع كم مخانو متن تشاينا وناتو مرجع لهم تي سي سي بي بايتو نايت هاجر زدليو مرحمنات مريتي ابز حلفوان ابز غزي مرجع تشاينا متتتاو كتقبرلنا تفتنالا زبل زرباي زلو امريكا دما بمنقد سلايو مرببناتا امونغو تشاينان امونغو هندن عبي ويكا وقق فتر كم زغل عبي سقات ناي وققكم زلو قليساني راف كورس زعبا وقت رايز حسب هاجر كال دانتاي كبل تصبيو نزي هنداويان تتوكيمم مالتنا حانتا channel كي مسلكم بقول رايو هندايان ساكندي ابزعبا زكنتاتي زاربلو So India is entering the election season. Poll dates are expected to be announced tomorrow. Expect high decibel campaigns and controversies and a politically charged atmosphere. But amid all of this, India's leaders cannot take their eye off China because the border situation is still precarious and the PLA is mounting a new challenge. That's the People's Liberation Army, the PLA, the Chinese army. They recently conducted a drill at the Karakoram Plateau. So كم سنريو زلنا ميديانا هندي بتعمي بيزي أنصار تشاينا كوينو زلو إذا حدا كابتي ناي مس أمريكا كابز قبر وزمدنا زبقسيو كريتيكال نا أمريكا منيرون قدم أبز حلفة وانات جن ولا مزنا إسرائيل ونكر راخلو مور ناب أمريكا قصهم نالجبو يخدو خمزلوت ميديانا هندي درجة نتدمتنا أمريكا كقولح جمير خمزلون أب إسرائيل سلسن برايم مينستر مودي نأمريكا قيدو بفولو يا كبابلا أب استراتيجيكاوي بارتنر يا زهجر زي تسفال لوا كاب تشاينا نبى نهند جس نحن كنكيرا لنا بمبال أمريكا بزح كاب تشاينا نتن كامبايدات نهنا فندن خوتا أب تسحبان كم زلا بنشارو جنة تكونتات كم تي نسوم زدليون كم تي نسوم زبقوم يخيط كم زي اللي يمزنقرو شو اسكن نسمع انتايو تد السحابهم زلو كم. It's one of the main flashpoints in the current border standoff. And China holding drills here does not augur well. The PLA says it was a live fire test. They practiced shooting at aircraft and perhaps for the first time, female soldiers participated. Later, a Chinese mouthpiece carried this report. It says, and I quote, So انتاي نرلنا بزي تي مفتاتنا إذا كلت هجرات زدوب بفلا يبتدوب ناي كلتين هجر زلو بوتاتات بزح دسحب كنتات كم زلون بزح وتحدراوي حيال وتحدراوي مدلاوات ابتدوباتي جبر كم زلون تشاينا دما ابزلن كني دريلس ويكا وتحدراوي لممد ابتل لممد دما دقرسي وتحدراتون كم استساتفا يا تقل زلا زي ناي تشاينا وتحدراون قطباون حيلي نهندي لومي كونتن تشاينا حيلا ويكا بقطبا لومي كونتن حيلا قربا بتصبغ نيران
أبزاز حلفة كلتا سلسة عمد زمتو زولوغن أمريكا بتحريد تشرخو زلا كم زخونيو زردعا كمغنياتو چاينا تمالي كونت معبيلا وريد عسر عمد جيرا الله أبز درجات ناب عملنا هفتمت كتمسخ الله اتمس حامس هند زولوغن حدش تريو ناخوني حجي دمعناتو غهاري متالو إذا خا part of تنايت أمريكا containment policies تبلا زلا مس چاينا زولو conflicts بكل من قدي ولا ناش بتايمان تخونه نادر سنة قيد بهند تخونه بكل من قدي ني تتصابوتات مفتار استراتيجي أمريكا مخاني برهالكا مغنياتو زين هجراتياتن لكن يكون غرباب تخينا ويزس أجمزي حجز ما حدش نجر كم زي كونه يز برهالكا. Let's continue. Later, a Chinese mouthpiece carried this report. It says, and I quote, "The female mission platoon fired live ammunition at a new subsonic target aircraft for the first time on the Karakoram Plateau at an altitude of 4,300 meters. The female soldiers found an enemy aircraft due east and launched the missile after a countdown. The missile took off and accurately hit the target." So this was a missile test. Reports say China used a surface-to-air missile system for this drill, and the timing does raise some questions. Why did China plan this drill now, just ahead of the elections in India? Is it trying to spark fresh tensions? Is this just posturing, or is it preparation for something worse? And here's something else that I must mention. Earlier this week... So, iti dezarb zallo kunatat kam tenisat ገልጹ ዘላ حيال ዝኾነ ወታደራዊ ምልምማድ ወይ ከዓ ዓበይቲ ኣጽዋራት ዘለዎ ልምምድ ከም ዝኾነን እቲ ደዛርብ ዘሎ ድማ ስለምንታይ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ መሪፃ ምክንያቱ ንሕና ምርጫ ስለ ዘለና ዝብል ዘረባሲ I don't understand ናይ ቻይና ምርጫን ናይ ህንድ ምርጫን ናይ ቻይና ኣካይዳንስ እንታይ ከራኽቦ ዝኽእል ክልተነ ነብስን ዝኻል ሃገራት እየን ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕላዊ መሬታ ወታደራዊ ልምምድ ክትገብር ፍቓዳን ድሌታን እዩ ኣብ ዘለየቶ ግዜ ድማ ክትገብሮ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ስጋት እውን ከም ዘለዋ እታ ቻይና ተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ህንዲ ብዙሕ ግዜ ዲልስ ወታደራዊ ርክባት ምስ ኣሜሪካ ክትገብር ንሪኢ ኣለና ተደጋጋሚ እቲ ኣዛዚ ናይ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ናብ ህንዲ ክኸይድ ርኢና ኣለና ስለዚ there is a strategy going on ህንዲ ሒዝካ ምስ ካልኦት ሓዋዊስካ ንቻይና ንምቕርቃር ስለዚ ቻይና ድማ ካብቲ መንቀራቕሮ ንምውፃእ ወታደራዊ ምድላባት ትገብር ዘላ ትመስል ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ክልቲአን እዚአን ሃገራት ብሰላም ሽግረን ክፈትሓ ዝኽእላ ዝነበራ ሃገራት እየን ግን right now ሓደ ፍሉይ ሓይሊ እቲ ናይ ውግ መንፈስ ኣብ ዓለማት እዩ ስለ ዘሎ እቲ ውድድር ድማ ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፅሑ ስለ ዘሎ ንቻይና ድማ ዝያዳ ከተጥቃዕቲ ኮይንካ በተን ሪጅንስ ኣብ ጎረባብታ ዘለዋ ኢኻ ክትፍትና ዘለካ ህንዲ ድማ ሓደ ምዱብ ሰራዊትን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋን እያ ወይ ምስ ቻይና ክወዳደር ኣይክእልኒ ግን ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ተረኺቡ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣሜሪካ ቀደም ምስ ፓኪስታን ኮይና ንህንዲ ብዙሕ ተተኳትኳን ትርብሻን ዝነበረት ሃገር እያ ኣብቲ ረብሓ ክኾን ከሎ ግን ንፓኪስታን ገዲፋ ናብ ህንዲ ምክንያቱ ትቐንዳ ስጋት ናታ ሕጂ ቻይና ስለ ዝኾነት ንቻይና ከመይ ጌርካ ብህንዲ ትጥቀም ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ግን they fall for it ወይ kana biatu ንህንድውን ኣብ ገለ ደረጃ ንምዕባለ ምስከረት ካልእ ጻልኣይ ክደልየላ እያ ምክንያቱ ንሕና ጥራይና ሓያላት ልዕለና ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ የብሉን እዩ እቲ ኮንሰፕት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ India conducted a missile test, the Agni-5, India's latest nuclear deterrent. It was tested on Monday. The Agni-5 can strike multiple targets at once. On the day of the test, a Chinese ship was near the Indian coastline, carefully watching the test unfold. We told you about this on the show. So China's test could also be a demonstration in response to India's missile test. The PLA could be showing off its capabilities. And remember, a surface-to-air missile system is exactly the kind of equipment one would use to fend off aerial attacks. It can defend against enemy aircraft or missiles. Now, officially, China has not given an explanation, but drills like this one only add to the existing tensions on the border. The two sides already have a high number of... So, تبلالا تي زجبر زنبرة عبد زحلفي عيم تأخذكم من عند حنتي أقدس وتها عوت ويكا ميسايل فتينهم نيرم هندي عود فتننا ميسايل جرم نيرم ميسايل تدم حنسا مستوكسة أقاوشتو بزحت ميسايلات نفس تفعل عليه علامة خد الزخولو ميسايلات كتوكس زخل وتهدراو عغمي زي أب إيسيا زجبر زلو كندمنا يود وتهدراو عغمي another level يزلو another level أوروبا ريل تحريك تعريفهم زلويهم بزعبها مدفع بزعبها تانكيم زارب زلوا بإيسيا جن the game is at another level China لو بتي هند دما بتي Russia إيرو إيشيا سلزخونات كمو تزي أب at game أو زلوا بز حزبه أو زلوا تعاقمتات وناوي زخي زلوا so نزك تكوس كلا هندي نا China مركب عبد كبابي تك زنب ترايا سليا ومحبريتات كبن يرانات ميسايل كم يكم زخده بزبل كسيسام نيرم هندي مالد ميديا ناتهم كميلو أو يبل نيرو حجد ما زجبر وزلو دريل نتعينت ميسايل مكلا خال كنت كمولو زغلو تكنولوجيا فتنن كم زنبرة يوم زارب زلو
انتهينا نرزلنا التمتفنان ابزياون التسليها وحبريتها من اسمعيو انت كما يكم زنبره of quote-unquote armed confrontation between India and China. What kind of armed confrontation? India and China are both nuclear states. India has just tested an MIRV technology-equipped intercontinental ballistic missile. In fact, today Indian missiles can carry multiple nuclear warheads. They can strike multiple targets at the same time. An armed confrontation with India could be disastrous. So what kind of armed conflict exactly is America hinting at? What makes American spies think that India and China are gearing up for conflict? So كم نريد زلنا تي ميديا ناي معربة وعالمنا دخمي يمتعب زلولك زي ناي هند ميديا مجمريا نتناي جلوبال ساوس بالنا تدبوب دمت خوينو ماتيو نتي تياتوم زي قدسول زيناتات كم زينا بمبزع عباتو كورونا رخبة ماتيو جن أبزع حلفك عمتن فرغان أبيلو مور ناي أمريكا ميديا نتغير يمتعلو يس نفسه كيف حقر الربحو يوجن بحفشة تي عنا مزمور كما يجر كان حدا تسيطنو تخفؤه ودقته تقدم بتدقاقامي كم زعينت قوانقوا كابز ميديا تتنا هندي بتدقاقامي زرعي This report highlights the build-up on both sides of the LAC, or the line of actual control, since the Galwan skirmish. Remember, in June 2020, Indian and Chinese troops clashed. The People's Liberation Army had pitched tents on the Indian side of the LAC. Indian troops protested. On the night of June 15, the disagreement turned to blows. The clash lasted for almost 5 hours, involved at least 600 soldiers. The Chinese used nail-embedded clubs. Indian troops used fiberglass batons. Troops also threw stones at each other, but neither side opened fire. You see, in 1966, India and China had signed an agreement that forbade both sides from using firearms. So during the Galwan clash... أب إذا أسرعون كم كلتيهم أبدوب تراقبهم تموتادرات ناي تشاينا نا هندن أب تفاتت بصيحهم كم زنبرون إيد كتحازو خم زغربون جن حدث مما علون زين كلتين هاجرات أب زخونة يكون جزية زخونة يكون وتهدر برات كتكوس يبلون ويكا حاوك كل يبلون ويكا زخونة تيك كتكوس كم زي يبلون سلزة أب تستراقبولو باباترم بعنشيتن قوس مستبايلو مالتي ناي بحكي إذا خمان بسلتي نبعلو ثم راح تكسع كندي بزخونة يكون جيجا وقخ جمر سلزة زخونة يكون وتهدر برات كي تكوس ويكا زخونة تتوقعس نجار كي جبر زبل تزاسل زلهم even after زبطة طلقزية بيدم بعنشيتم ببلاستيكن وسمست زي كوينو برات كتكوس زخالة يكون زخا هذا كابت الديسيبلين نايت سراويتي زري معناته زين كلتين هجرات دما العلا بديسيبلين زعمن هجراتين بحلنا أتوم يكون أكيدنا أتوم في تشاينا العلا أب سنة مقبار أب ديسيبلين من البات أب كمية سر حزبي ولا هم دون التكالتشر ناتهم تقني ديسيبلين زدفيو نتزاز قبل على زمت بزيك على العالم كتخبروا خمسة لك زنقر عين تحبر تشبيه سلازي زد ما حدا زون تبق ولا قا مسحاب تمصمنا بحوق غير وبزي مخالم جن زون زنا عندنا نقر كوين رقيبين. Fire was not exchanged, but what's the guarantee that this will not change in the future? What's the guarantee that the tensions will not escalate? That a conflict will not break out? The answer is simple. There is no guarantee. And which is why, ever since the Galwan clash, the two sides have been preparing for the worst. India and China have both increased the deployment of men and machines along the LAC. Over 50,000 troops are deployed on each side. The line of actual control is 3,488 kilometers long, and India is proactively developing infrastructure along the stretch, be it in Ladakh or Arunachal. In September last year, India... So, كم نريد لنا كلتين هجرات عبتبوتاتي العلوة هدراوي مدلاواتي قبرا خمزلوا نوتادراوي مدلاوك حق زنزخل تكنولوجين تعتقد سنة مهنا زما يقوايا خمزلواني نندرز لنا تمليسنا مستناي مرجع كنريوكم فتنين اسكبزي. This month India added another 10,000. So 10,000 more soldiers to guard the China front from the Indian side. In eastern Ladakh, there are at least 50,000 soldiers, both on the Indian and the Chinese side, facing each other across the length of the LAC. In fact, China could have up to 200,000 troops in all. So كم نريد لنا تي بزحوة هدرة بتبوتاتي أبتي دوباتنا كلتين هجرات أزي بزحوة هدرات كم زلون كسب 250 شح Indian Army has been as أبتي بوتات كله خمس غل بوجن China ده ما كسب كلتا 100 شح وين كم زغل سلازي اتزلوا بوتاتي كلتين وجنات مور وتهدراوي عقمي build up ويكا مهناتن مدل دالن دفعاته من كمون استراتيجيات infrastructure تتغرط عاوزة ليك كله عم قدام يركبوا so بخمسة من قد ما I think وجمرون تخلو كله خمسة خلي And it is believed that India maintains similar levels. Now with this kind of troop deployment, there's always the risk of an escalation. China's rhetoric only adds more fuel to the fire.
The China-India border issue remains unresolved. India has no right to unilaterally develop Zangnan, which belongs to China. China strongly opposes and deplores the activities of the Indian leader in the eastern section of the China-India border and has made solemn complaints with India. He was talking about Narendra Modi, India's Prime Minister. And what are the Chinese angry about? The Sela Tunnel. It was recently inaugurated by Prime Minister Modi. It connects two Indian states, Assam and Arunachal Pradesh. China has lodged repeated protests over this project. It stakes a claim to Arunachal Pradesh. China calls it South Tibet and says the state belongs to them, Arunachal Pradesh. These claims have no basis, yet China keeps bringing them up and uses them to provoke India at the border. So, abziwen time rilana naiklitin zakara botatat abu tatarts hindahani sahamzalan China dema kamzay taqabbalun. So there is a lot of tension and بتاعتنا أتاتهم كراسن زخل إذا عينت بتاعت ما نتنا أمريكا استراتيجي بتخكلي دسرح سلمتاي كما يجركا نزين هجرات زيادة وين ديستراكت قبرن مغنياتو لأن كان حد حبري تاوت إني يروكن رينا بنتصور China بولت افتمع بالسلزلة we need to stop it نت تكنولوجي معبالنا China سي تطو كنا بلوي كانت عنا أقفل لنا هاي تكنولوجي إذا تكنولوجي زي China is إذا خلا ميديا نسمع زلنا حماقية China تودق لا تتأفعل لا تسلا قلب لا زبل بزح بروباغندا كابيو معناته تي هجر تكنولوجيكالي بالتعميم زوين شاف زلي زبها بكل مداي ولا نتنا أمريكا تلوا أمس أمريكا زنبرم نقدمها بس قلت فمن قد نعلي ويقدني رم سلزاب زوانزي تزعبي نقدناتهم عبد آسيان كانتريز بحال عبد كبابيهم زلوا آسيويان زيادة نقدناتهم سوم كم زخون زلون كابتن أمريكا نيروبا نما نب أفريقيا نب كالن pivot ويكا يغيروا خمزلو shift يقبروا خمزلو of course أمريكا يكون أوروبا نقدم ساموني اليوم يجن amongst China ناينا وحدة متزلوا مخانيز نقر دايلومي نيتصبح قبر ملسي ويكا متهللا كاتي دلنيو أي 100 عامت زخون رأي حيزونة بلاناتو نخسل زخي زليو لذا حاجة زي كابستفل عليه كتماتنا China زوج زليو كم ذا عينت كتماتات بأمريكا من البعض بسبعتات ثمانيات أمريكا 5 نيريا maybe نيويورك 5 نيريا أبزوان زين مزيك ورادر زخل تكنولوجي إما China أكمزي مفتات نيوجدوا نيجلود تبهل ده الهجر really أبتعتقرتي فوكس كيرات خيزلا أب تكنولوجي فوكس كيرات خيزلا أب كل عقمتها فوكس كيرات خيزلا هجرنا رزلنا تمر أبو ميديا جن نزنا China أتوكرو كميجر كعالم ملوك كيفلتو مغنيات نزل تفليتو تعلم مورني China كبر كهبيو مش China خسرح كمرتيو كمي خاز جبر زلوا جن نزل كميجر كتطو تبلو كميجر كان زها جرزيا كم معبالتات تطو تبلا كميجر كتعصوا أغالب عالم كم زيت رخ كميجر كتجبرة استراتيجي نوعون مسلات بزحكوا جواي خاطري بعد sometimes كميرابوين استمكروا له تكنيك ونيو هجي نملسنا بأوروبا أبزوان زي بدعمي حدا جنيا كيري خدو خمسة لود من رلنا أوروبا كنزارب كلنا من البعض مزز كايد زحجز دريوس أنا هندنا China حدا كابتي أبتزح على فقنيات أمونغو راشا China إيران زقبر زلو وتحضروا لممد نسو نبعلو عبس قاعد فتير سلو زلا فنداوك يعني سلو زخوني كما يجركا ريسكيو تكبر كما يجركا زخونة أقام تقاتي ما مراهم كما يجركا تدحن أفتك أي بحار ويا فنداوك يعني حبراو لممد يقبر له سلازي أنصار طلع يوم كقاتم نزخل captured by maritime terrorists who have broken into the vessels and diverted them from their main path. In this phase, Marines entered those ships using choppers and boats to liberate the captured vessel. Several warships from the three nations have been deployed to the region. A standout highlight of the exercise was the presence of Russia's formidable Varyag destroyer, armed with 16. So, انتينا نرد لنا بزي. أمريكان مشاركتان نتكه بحري كابحوت نمدحان حدا عبي وتهدراوي كدان prosperity guardian يلوم قال يوم عصرت وتهدرات قال يوم كلتا وتهدرات قال يوم قال ملتات غيرهم تبقيسهم سرح جناي كالن اتنا حوتي كتصر كابكا بحر حليفهم باي ذا واي ابز قربا حوتي هايبرسونيك ميسايل فتنا غير ميرم سلازي اتنا متقعت وي كاتنا حنا نغبرو زلنا اوبريشن كابكا بحري ناب هنداو كيانوس كنسغاغرينا يلوم الله سلازي نك بحر حليفهم جي نهنداو كيانوس رحوق زلو بوتاتاتون تطقو خمزخلو انتينا نرزلنا China راشان إيران إنجن حبراوي لممد أفتبوتات زخورة تقاتي من سكاتن نتناتن ربحا زسؤال تخوينو كما يجيرن كتحنا خمس غلا عبيت مرخبامتين organize بزخونة لممد يكايد الله سيد دايريكا تياتهم organize قوني كعلون حدا يبني يبل حدا خمس غبري يبل حدا خمسي حدا كاب أمريكا تزازي وسيدني يقلق بالكله زياتهم قل coordinated بزخونة من قدي حبراو سرح كسرحو خلو كساب كندي تتمرتنا تومن تمرتنا معربا علمن كم زفلالي يزر يوم زلو
ሕጂ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ስለ ዝኾነ ህንዲ ድማ ኣብቲ ቦታት ስለ ዘላ ህንዲ ድማ ምስ ኣሜሪካ ክትኣቱ ይደለየትን ግን በይና ኣብቲ ቦታት ምክልኻል ትገብር ነይራ ውሕስነት ክትገብር ብዙሕ መራኸብ ኣቢላ ነይራ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ስግኣት ፈጢርላ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምውግጋን ናይ ሓይልታት ናይ ሓይሊ ድማ ናይ ሓይሊ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ገይም ድማ ኤውሮጳ እቶም መንጎ ዝተርፉ ዘለው መንጎ ጥራይ ዘይኮነኻ ናብ መንገዲ ሰላም ከም ቀደሞም ብሰላም ክንዲ ዝቅድሙን ዓለም ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ራዮ ብዚ The war in Ukraine rages on and Russian forces escalate their attacks. French President Emmanuel Macron has urged Europe to be ready if Russia escalates. Now, in a television interview, Macron said, if Russia wins the war in Ukraine, the credibility of Europe will be reduced to zero. Now, while እንታይ ዝብል ዘሎ ማክሮን I think ገለ ነገር ያጋጥሙ ዘሎ ፈረንሳ ዝመራሒ እዚ by the way ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪእዎ ኮይንኩም በዓልቲ ቤቱ ንማክሮን ብዕድመ ካብ ተዓብያ ነይራ እንትኾነ ሰብኣይ ነይሩ ኢሎም እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም እታ ሰበይቱ ሲ ሰብኣዩ ቀደም ሰብኣይ ነይሩ ናብ ጓል ዝተቐየረ እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሰርኩሌት ይገብር ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ተደሪኹም ኣብ ካልእ ግዜ ከምፆ እኽል እየ ግን ምናልባት ዩቱብን ይፈትዎ ዲ ኣይፈትዎን ኣይፈልጥን እየ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዩቱብን ወሪዱ ሪኢ ኣለኹ ኣብ ምዝናተይ ኣርሳስ ስለ ዘይከይድ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ዘኽስስ ኩነታት ከም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ውግእ እዚ ዝደፍዓሉ ዘሎ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ኣብ ምባሎም ብዙሓት ኣብ ምልክት ሕቶ ይትውዎ ኣለዉ ከምዚ ኢሎም ኣበቲ ኤውሮጳሲ ግድን ኣብ ዩክሬን ኢዳ ክትሕውስ ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ ኦሬዲ ሓዊሶም እዮም ዘይሓወስዎ ዘይገብርዎ የለን ምዚ ዝኸይድ ኩነታት ድማ ነዚያ ተመሊሰ ክሪያ ነዚ ዘንፀባርቕ ድማ ኣብ ፓሪስ እዮም ተረኺቦም ነይሮም መስለኒ ቫይነር ትሪያንግል ዝበሃል ሰለስተ ሃገራት ጀርመን ፖላንድ ከምኡ ድማ ፈረንሳ ፍሉይ ርክባት ከም ዝገበራ ይርግበር ኣሎ ኣብቲ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ሓደ ኣሎ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ሰለስተ እየን ድማ እንታይ እዩ ዝኽእል And that was the statement of the three leaders of Germany, France, and Poland after their meeting today in the so-called Weimar. So, እዚኣቶም ሕጂ እንታይ እዮም ብዓይኒ ኤውሮጳ ክትሪኦም ከለኻ ፈረንሳን ጀርመንን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ክኾና ከለዋ ናይቲ እዩ ዝበሃል ክኾና ከለዋ ፖላንድ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋን ሰራዊት ዘለዋን ሃገር እያ ብቁጠባ ድማ ኢመርጅ እናገበረት ትመዘላ እያ ስለዚ ብብዙሕ ህዝቢ ብቁጠባ ብካልእ ሓያላት ዝኾነ ናይ ኤውሮጳ እዚኣተን እየን ኣብ እንግሊዝ ኣካል ኤውሮጳ ስለዘይኮነ ስለዚ እተን ሓይሊ ኣለወን ዝበሃላ እየን ዝራኸባ ዘለዋ እንታይ ማለት እዩ ዝኸስከ format on supporting Ukraine and again a display of unity despite all the differences these three have, but there was no word on that. And we are coming to discuss this with our chief international editor, Richard Walker, who's joining us from a Berlin studio. Richard, a major announcement there on boosting weapons production inside Ukraine. Is that the main takeaway? Well, I think that's definitely one of the takeaways of this meeting. And this meeting, I mean, let's just quickly explain what this is, the Weimar Triangle. This is, that means it's a grouping of three countries. It's Germany, it's France, it's Poland. This grouping goes back to the days after the end of the Cold War, when there was a move to try and get these three countries cooperating together. And this has been dormant in recent times because Poland was being governed by a nationalist government that was not seen as really... So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፖላንድ ዓብዪ ለውጢ ኣብ ስትራቴጂናታ ትቕይር ከም ዘላ ካብ ሓደ ናሽናሊስት ወይ ከዓ ናይ ሃገር ናይ ፖላንድ ረብሓ ጥራይ ቀዲሙ ዝሰርሕ መንግስቲ ኣብ ሓደ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ዝኸውን መንግስቲ ፕሮ ኢዩ ዝኾነ መንግስቲ ገይሮም ስለ ዘለው ንዓታቶም ኣምፂኦም ኣለዉ እዚ እውን ንባዕሉ ኣዛራቢ ነይሩ ብዙሓት ኣምባሳደራት እውን ስሒቦም ኣለዉ ስለዚ እቲ መንግስቲ ክቕየር ከሎ ሓደ መንግስቲ ክቕየር ከሎ ኩሉ ዲፕሎማሲ ናይቲ ሃገር እዩ ዝቕየር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሰለስቲኦም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ሓደ ዩኒት ገይሮም ኣፅዋር ናብ ዩክሬን ክእትዉ ኣፅዋር ዘየተዋ ኣፅዋር የብሎምን እንዲኦም ግን ብዙሕ ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዉ ምትትታው ክዕብይዎን ከብዝሕዎን ክሕይልዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ድማ ኣፅዋር ከፍርዩ ኣፅዋር ስለ ዘይብሎም ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ክገዝኡን ሓሳባት ከም ዘለዎም እዩ conducive to cooperation between these three. Now there's a new centrist government with Donald Tusk, the man we just saw there, now leading as Poland's prime minister. He's a man with a lot of European experience. He used to be a president of the European Council. So this is now an effort to say, okay, we three countries should get the show back on the road and really start cooperating at a time when, particularly, Ukraine is in big trouble. And that's why there's so much focus on munitions and other ways of supporting Ukraine. Ukraine urgently needs more weapons. It particularly needs ammunition. So this has been an issue over the last couple of years. It's getting more and more urgent. Now there's this announcement that there's going to be kind of joint production between at least France and Germany. We don't have much in the way of details, but one German company, Rheinmetall, did already announce yesterday that it's going to be building production facilities in Ukraine. So we have... So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ኣሚኒሽን ወይ ከዓ እቲ ዝተተኳሱ ነገራት ዘድልነቲ ውግእ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ንክፈሪ
ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ናይ ጀርመን ወይ ናይ ፈረንሳይ ወይ ናይ ፖላንድ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ተፍርያ ክጅምራ እዚ ክበሃል ከሎ ተሰማሚዖም ወዲአን ስራሕ ንክጅምራ ዓመታት ክወስድ እዩ ዓመት 2 ዓመት ብውሕዱ የዛረብ ዘለኹ ስለዚ ሞር ብዘረባ እምበር ናብ ተግባር ንክትቅይሮ ብቐሊሉ ዘይትኽእል እዩ እንታይ ከሎ ኣፅዋር ንሳቶም ዘይሃብዋ ንዩክሬን ዝተረፎም ወይ ክብዎ ዝኽእሉ ብሕጂ ንዩክሬን ነቲ ዕጫ ናይ ዩክሬን ክቕይሮ ዝኽእል ዝብል ኩነታት እውን ኣዛረብሎ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ንርኢ ኣለና ሃገራት ብምለን ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ናተን ብልዑል ኣተኩሮ ገይረን ይኸዳ ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ዴንማርክ ብወቅዒ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝሳተፎ ግዱድ ወታደራዊ ዕላማ ወታደራት ግዱድ ዕስክርና ክጅምሩ ምዃና ገሊፃ ነይራ ከምኡውን ኖርዌይን ስዊድንን ዝገብሮ እየን ጀርመን ድማ ንዑ ክትቀጥሕ ከም ትደሊ ዘላ ስለዚ እዚ ናይ ሚሊታሪ ፓርቲሲፔሽን ኣብ ወታደራዊ ምድላዋት ንክገብሩ ብብዙሕ መንገዲ ይፍትኑ ከም ዘለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ስለምንታይ ሳዋ መድረገነት ስርገረባ ለቢዑ ምንጭ በርከት ነቢዑ ትምኒት ሃገር እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሃገራት ልዑል ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ግዜ ናይ ነዊሕ ጠሚትካ ብፍላይ ከም ኤርትራ ዓይነት ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ቦታ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላ ሃገር ንእሽተይ ሃገር ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እቲ ዝወሰደቶ ሕርያ ወይ ከዓ ምርጫ ናይ ወታደራዊ ታዕሊም ወይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ወታደራዊ ታዕሊም ንክወስድ ዝወሰደቶ ምርጫ ኣዝዩ ወሳንን ንቅድሚ ዝጠመተ ራእይ ከም ዝኾነ ዝረኣየካ ኣብ ግዜ ሰላም ከለኻ ከምዚ ንሕሰብ ናይ ህዝቢ ኢሉ ዝተገበረ ይመስለካ ኣብ ግዜ ፅቡቅ ከለኻ ኩሉ ሕማቅ እዩ ዝመስለካ ኣብቲ ግዜ ሕማቅ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ክሳብ ክንደይ ንፅቡቅ ኩነታት ነቲ ሃገር ከውሕሳ ከም ዝኽኣላ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት የስ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ፈጢሩሉ እዩ ግን ሃገራት ንክትሃንፅ ድማ ብድሆታት ኣለዎ ብቐሊሉ ዝህነፅ ሃገር የለን እዞም ኩሎም ትርእይዎም ዘለኹም ኤውሮፓውያን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ንሕና ክንገልፆ ዘይንኽእል ዋጋ ከፊሎም እዮም ብዙሕ ተጨፍጪፎም እዮም ኣብ ሓዊ ኣብ ርእሶም ንዓመታት ሓደ ወርሒ 2 ወርሒ ዘይኮነ ንዓመታት ይፈሲስዎ ክንደይ ውግእ ሕሊፎም እዮም ድሕሪ ካብቲ ውግእ ተማሂሮም ሃገራቶም ክሃንፁ ጀሚሮም ነቲ ምዕባለ ድማ ንነዊሕ ምስ ከደ እንታይ ይገብረካ ነቲ ታሪኹ ዝረስዕ መንእሰይ ይፍጠር ንሱ ድማ እንታይ ይበሃል ሕማቕ እዋን ሓያላት ሰባት እዩ ዝፈጥር ተርዲኹም ኣለኹም ሕማቕ እዋን ሕማቕ ዘበን ጥሜት ሽግር ዘለዎ ዕግርግር ዘለዎ ሓያላት ሰባት እዩ ዝፈጥር ከምዚ ናይ ገድሊ ጀነሬሽን ናይ ኤርትራ መን እዞም ሓያላት ሰባት ከንታይ ይፈጥሩ ሓያላት ስለ ዝኾኑ ነቲ ግዜ ምቹእ ይገብርዎ ጥዑይ ግዜ ይፈጥሩ ኣብ ጥዑይ ግዜ እቶም ሓያላት ሰባት ነቲ ሓያል መድረኽ ናብ ጥዑም መድረኽ ይቕይርዎ ኣብ ጥዑም መድረኽ ዝውለድ ወላድ ድማ እንታይ ይኸውን ድኹም እናኾነ ይመፅእ እቲ ዝመፅእ ጀነሬሽን እቲ ድኹም ጀነሬሽን ድማ እንታይ ይፈጥር ሕማቕ መድረኽ ይፈጥር ኤውሮፓ ድማ እሱ ያጋጢሞም ዘሎ ሓያል መድረኽ ናቶም ነቲ ሓያል መድረኽ ዝነበረ ሓያላት ሰባት መፅኦም ነተን ሃገራት ሃኒፆመን ነቲ ሃገር ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝሃነፅዎ ድማ ኣብ ምቾት ዝተወለደ ጀነሬሽን ድኹም ዝኾነ ጀነሬሽን ይፍጠር እዚኻ ናይ ኤውሮፓ ወይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩሎም ኣብ ኩሉ ዓለም ስልጣነታት ዝረአዩ ድኹም ወለዶ ይመፅእ እቲ ድኹም ወለዶ ድማ ሓያል በዳህ ዝኾነ መድረኽ ይፈጥር ወይ ከዓ ክፉእ መድረኽ ይፈጥር እቲ ክፉእ መድረኽ ድማ ነቲ ኩነታት ገይሩ ናብ ድሕሪት ይመልሰካ ካብ ድሕሪት ከም ትምለስ ከም ትጅምር ይገብረካ ስለዚ እዚ ዝደጋገም ሳይክል ናይ ምዕባለ እዩ ካብ ስልጣነታት ንኣሽሓት ዓመታት ከይዶም መፅናዕቲ ክገብሩ ከለዉ ተመሳሳሊ ሓደ ኢምፓየር ክህነፅ ከሎ ብፃዕሪ ካብ በዳህ ዝኾነ መድረኽ ይወፅእ ሽዑ ኣብ ምዕባለ መፅኡ ምቾት ክነብር ይጅምር እቲ ምቾት ድማ ነቲ ህዝቢ እናትከመ ይኸይድ እናደቀሰ ይኸይድ ሸለል እናበለ ይኸይድ እቲ ሸለልትነት ድማ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ካልኦት ሓያላት ከም ዝኾኑ ይገብር ውፅኢት ናይዚ ድማ እቲ ሳይክል ኣሜሪካ ሕጂ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብቲ ሳይክል እትበፂሖም ከም ዘለው ብዙሓት ስኮላርስ እዮም ዝገልፁ ማለት እዩ ኣብቲ ዝወጥቁሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለው ምክንያቱ እቲ ጀነሬሽን ትወለዶ እናዳኸመ ስለ ዝኸደ ከምኡውን እቲ ናይ ዘይምውላድ ግብረ ሰዶማውነት እዚ ግብረ ሰዶማውነት ንኣብነት ሰብ ብተፈጥሮ ፅቡቅ ከይወልድ ከይባዛሕ ህዝቢ ከይራባሕ እቲ ናይ ፋሚሊ ቫሉስ ክጠፍእ ከሎ ስለዚ እንታይ ገብረካ ፍቅሪ ስድራ ከም ዘይህሉ ከም ዝጎድል ፍቅሪ ሃገር ከም ዝጎድል ኩሉ ነገር እዚ እንድሕር ጎዲሉ ድማ እቲ ሰብ ከይዱ ክስዋኣልካ ኣይክእልኒ ንዝኾነ ነገር ክስዋ ኣይክእልኒ ብጀካ ንነፍሱ መስዋዕቲ ዝበሃል ንዝኾነ ክኸፍል ኣይደልኒ ንረብሑ ጥራይ ከም ዝነብር እቲ ኢንዲቪጁዋሊዝም ከመይ ዝብል ኮሚኒቲ ሕብረተሰብ ተለካ ንስድራይ ንገዛይ ንስድራ ቤተይ ንዓደይ ክመውት እየ ዝብል ሜንታሊቲ ኣለካ እዚ ፅላለይ ኢሎም ተይሚኖምካ ብጀካ ንነፍስኻ ንዝኾነ ይኹን ክትመውት ኣይትኽእል ምናልባት ንደቅኻ ነታ ገዛኻ ምናልባት ካብ ሓሊፉ ግን ብዛዕባ ሃገር ክመውት ዝደሊ ኣብ ኤውሮፓ ወይ ገለመለ ሳሕቲኻ ክትረከብ ትኽእል ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ የለን እዚ ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ግዜ ሽግራ
حدا خونا خليو كملوسي يقولون يوم قال يبلني أجن تكون تاكم زلوا أبزي أسكن اسمع حدا قد أصحابي تقبلنا أوروبا نتكون تاد من قد سلام كنا فتحوا مسراشة نوجي دالو ولو أنت هاي وقتي وصيتنا يزك خوان خلص كان اسمعي. Let's start with these two reports coming from CNN. One of them is saying that Russians are using powerful high-explosive FAB-1500 bombs capable of undermining Ukraine's defenses. When they're talking about Ukraine's defenses, they're simply talking about the Western defense system. It's not Ukraine's. In another report, they're talking about that Russia outproduces the whole West by 3 times in terms of artillery. And you see the quantity and the quality of Russian army today. And still you see people are arguing out there that NATO can defeat Russia. What NATO can add to the Ukraine 2021? We know that Ukrainian army was trained and equipped by NATO. بدعم تبقى حتون تعذبتني ناي CNN حبريتا ويكا مستراوي حبريتا زبلو هذا بومبتات ناي راشا أزي حيال كم زخوني قليصهم سدما نتدفعاتنا يوكرين تعمي بتنتني يبلو همزلو زغا insider information كوش زوجة مستراوي حبريتا نيرو كالاي دما كال مستراوي حبريتا explosive تبهيلو زنبرة راشا ناي وتهدراو عقب ناي برودكشن أتوي كنا فرايندات فابريكات ناي راشا سلست عزفنا أمريكان يوروبان بحد تأكيبهم كفري وخبز غلو سلست عزفيزا فري إلهم نيروب سلازي بكواليتي بتصبغي ويكا بمحيال حيال كم زخونن ببزح دما ببزح كم تفرد هلا نجيرو مالو قبل عليو زي تقصوه مس تشاينا مس إيران زلهم زمدنا مس كوريا زلهم زمدنا طبق كم خانتر هذا كونس نزدلي تناجر تحجز واز غول هجرات ونرلنا سلازي أوروبا حبرت ويكاتي ناتو زبحال كل تزلوا أسوارات نيوكرين هيبوا نتوت سراويت نيوكرين ما ملو ترينين هيبوايو سلازي أبي يوكرين زواجا زلوا نينيتو أسوار تتكيمو بنينيتو ترينين زواجا زلوا سراويتيو كابز وسعي انتاي سلزلوا من حجم سراشا كواجو زحسب زلوا بخمي من قد خكن عوتنا لهم يحسبوا النابلي حتى لسك راي وزي عبتعمي إكسبرت ناي راشا ميليتاريو سكن اسمعي. First, Russia produces more than 3 times more artillery shells. It's probably twice as that, so probably about. قدامي راشا سلسة جزء بحال كله راشا زحبته كم زلك تفلت على كا سلسة جزء تقينه شدشت جزء واحد العليو تعس فيه راشا تبغنياته بزحنا قرب مستير كتترف كم تخلك تفلت على كا يبلله 6 times more. But yeah, it's beyond the point. It's obviously because Russia outproduces combined West and the high precision weapons. And it's in terms of cruise missiles, standoff weaponry, I mean, combined West is not even in the same league. So in this case, I do not want to say that NATO is a paper tiger, that easily, albeit it does qualify. European part certainly does. But the only thing which they could add would be some kind of the, Air Force, air component. But it would have pretty much faced the same fate as whatever was the deal with the Ukrainian Air Force, which was obviously assembled through all 4 months. بتوسخ انت يبلالو بقدر كنتات بقدر حق خطري هلقا ولا بكال عينت وتهدرا وعامون ولا تي كروس ميسايلز ديو قال لعول حيل زلو وتهدرا وعامون تي كولكتيف فويسز بهال مسراشا ونكور هدرا كلني زلو كمون اير ديفنس سيستم سنكالن سو اذا كم زي لنا هلا وجن التحديد زربان فخران تبتبن وجنتي اي قارصون زقا انتي تصقم نبزح سبون اسكفتا زفطر زلو كنتاتيو منالبات امريكا كم زخم دهرينا ايدوم كحوس خوليهم زبل حساب ديو كم تاي زبقس مخاني فلتني مغنياتو اب ايدوم اصوار كم زي بلوم اب قربا وان اصوار كفري خم زي يقولون سراويت خول كم زي بلوم اب قربا غزي سراويت كغبر خم زي يقولون يفلطيا سلاز انتي تنوقق عنا نايوق ززاربهم زلو زخونه مرحنا اوروبا سلام قبل يتسمعونيخا ولا بجيجا نمنسي بوتين ابصح زرباناتو زت سلام كنما خلينا زني كونديشناتنا نجن نزت سلام كفوت يفتكنا ولا ابزلن كنا وندجيميل ازم عرباو عالم جن نتقال سلام تبل كتقام لا يدلني مرحنا فرنسا سلام تبل ايدلني ايتريوني خا اصوار كنتينا وق خنقبر نخلينا كم زخ نقبر نخلينا نيوكرين كن حجزان نخلينا تراي انت زي كوين ناي جرمن دغدده اكالوت مرحت دما سلام نقبر بسلام نفتح يزو كنتات راشا غربيتنا راشا نيوكلراويت هاجريا سلازي بوق زفتح نغير يلن بسلام نفتحيو سلامي تنتي زوباتي رقعت كبوزخل زي اتاك ما نمسب زردا ግን ኣብ ሰላም የለውን ዞም ሰባስያቶም ውግጥ ራይም ዝሓስቡ ዘለው ኣብ ውግጥ ካይ ዕወት የለውን ተዓቅሙውን ኣይሕግዞምን ዘሎ ስለዚ ንዝበዝ ሓሰብ ዝገርመ ዘሎ ኩነታት ድማ እዚ ቁጠባናቶም ድማ ይጽያቅ ኣሎ ጀርመን ቁጠባናታ ይለምስ ኣለ ከም ማሕልትና ማሕልቲ መጠን ዝውግጥ ዝነውሓሉ መጠኑ ጀርመን ቁጠባናታ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከጋጥመهم ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ጀርመናውያን ኤክስፐርት ዝብሎ እዚ ምክንያቱ እቶም ኣገደስቲ ባእታታት ተሪፎም ጥራይ ደይኮኑስ መተካታ ናቶም ኢንቨስት ክትገብሮ ዝግባእ ገንዘብ ድማ ናብ ውግእ ኢንቨስት ትገብረላ ትውግእ ድማ ኣብ ዓዶም እውን ኣይኮነን ገንዘብ ብምሉ
ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ካብ ኣሜሪካ ዝግዛእ ዘሎ ተፅዋር ስለዚ ትገንዘብ እቲ ቁጠባ ብምሉእ ሓጊጉ ናብ ኣሜሪካ ኸዳ ኣሎ ካምፓኒታት ሓደ ካብ 3 ካምፓኒ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ሓንቲ ካብ 3 ካምፓኒ ወይ ክልተ ካብ 3 ካምፓኒ ኢንቨስት ክገብራ ዝሓስባ ካምፓኒታት ኣብ ጀርመን ኣይገብራን እየን ዘለዋ ናይ ጀርመን እየ ዝብለኩም ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ካልእ ገብራ ኣለዋ ስለምንታይ እቲ ቀረብ ናይ ፀዓት ኣዝዩ ክቡር ስለ ዘሎ ነቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ኣይሕግዞም እዩ ስለዚ ብዙሓት ካምፓኒታት ኢንቨስትመንት ናተን ካብ ጀርመን ወፃኢ ይገብርዎ ኣለዋ እዚ ከዓ ነቲ ቁጠባ መመሊሱ ሽሪንክ ከም ዝገብር ወይ ከም ዝንእስን ናብ ሕማቅ ከም ዝኸይድን ይገብሮ ቶም ንሽተይ ንስማዮ then we will move to the next or Warsaw Pact countries, and now they still play this game with F-16s. It doesn't matter what they place there. F-16s, F-35s, F-22s, it doesn't matter against the modern, which in Russia is combined. It's VKS. It's called Air Space Forces. It has its air defense component and, of course, Air Force. And this is the combination the West never faced in their history. And especially considering the new and evolving constantly Russian air defense. I'm not talking about Air Force, which is the most experienced air force in the world right now. But the fact that I don't see how they can even do anything about it. I mean, they can certainly create some chaos and harm, make no mistake. They still have some capability. But the point is the final result will be all the same. It just will be more blood and more casualties, and just that's it. So in this particular case, they cannot. So ይብላሎ ብርግጽ እቲ ኩነታት ንዓወት ዝኸውን ዘተንብህ ኩነታት ኣይረአን እዩ ግን የስ ሓያል ኣፅዋር ኣለዎም ብዙሕ ዳመጅ ክፈጥሩ ክእሉ ብዙሕ ዕንወት ክፈጥሩ ክእሉ ብዙሕ ቅትላት እውን ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ንዑ ዝኸውን ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ግን ማዕርዩ ድማ ክወርዶም ምዃኑ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ብወታደራዊ ዓቕሚ ፀብለልትነት የብሎምን ኣብ ቁጠባ እውን ፅቡቕ የለውን በንፃሩ ቁጠባ ናይ ራሻ ዎር ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ግረው ይገብር ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ፕሮዳክሽን ስለ ዘለዎ ውግእ እቲ ፕሮዳክሽን ድማ ውሽጢ ዓዱ ስለ ዝገብሮ ብምሉእ ካልኦት ሃገራት ኣብ ግዜው ግን ኣብነት ኢትዮጵያ ድገለ ኣፅዋር ካብ ካልእ ተብተብ ስለ ትብል ኩሉ ገንዘባ ስለ ዝኸይድ ዎር ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ይጥዋዕዋዕ ከብሎ ዝኽእል ነቲ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባ ከም ናይ ራሻ ተኮይንካ ዎር ኢኮኖሚ ኩሉ እቲ ፋብሪካታት ናይ ዓድኻ ኣብ ዓድኻ ስለ ትሰርሖ ስራሕ ዕድላት ድዩ ነቲ ስፔር ፓርት ነቲ ዝኣቱ ቁጠባ መሊስ ፕሮዳክሽን ዝገብር የስ እቲ ፕሮዳክሽን ነቲ ሕብረተሰብ ብቐጥታ ናብ ቴክኖሎጂ ካብ ምዕባለ ክወስዶ ይክእልኒ ግን ኣገይን ከነስተውዕል ኣለና ኣፅዋር ሓደ ዓበ ቢዝነስ እዩ ራሻ ድማ ኣብ ባትል ዝተፈተነ ኣፅዋር እያ ተፍሪ ዘላ ኣንፃር ኣሜሪካ ኔቶን ውፅኢት ዘምፅእ ዘሎ ኣፅዋር እዩ ስለዚ እቲ ቢዝነስ እቲ ንራሻ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ነዳዲ ኣለዋ ካልእ ፀጋታት ኣለዋ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ድማ መርሕነት ናታ ዓብላልነት ተርኢ ስለ ዘላ ብዙሕ ዕዳጋ እውን ይፅበያ ኣሎ ስለዚ እቲ ኢንዱስትሪ ናታ ክድርበ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እውን ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ቶፕ ኖች ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዘሎ ኣፅዋር የፍርዩ ስለ ዘሎ እስከ ንመለስ ናብቲ ቁጠባ ዝኩሉ ውግን ወረ ውግን ክኾን ከሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝለንቀነ እዚኣ ዘረባ ስከስምዕዋ እዚ ካልእ ለውጥ ኣብ ዓለምና ከ ናይ ምንታይ ለውጥ ኣሎ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና so it's important to change ዝካየድ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ Okay, so a lot of people have been talking about the halving, and I want to raise that because the most important thing that people need to understand about the halving is that it marks another milestone in Bitcoin's programmatic monetary policy that is set in stone and completely transparent. Look at the US. Our broad money supply increases at about 7% annualized since the 1960s, diluting everyone's savings, everyone's So, እንታይ ትዛረብ ዘላ ናትሊ ሓንቲ ካብተን ፓሽኔት ናይ ቢትኮይን ኢንቱዚያስት ወይ ከዓ ሰፖርተር እያ ግን ክትዛረብ ከላ ድማ ፋክት ብዘለዎ ምስ ተራ ሂወትና ክቃዶ ብዝኽእል እዩ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ትመፅእ ዘላ ወርሒ እቲ ናይ ቢትኮይን ማይኒንግ ወይ ከዓ ንዑ ንምስራሕ ዝግበር ቴክኖሎጂ ሃፊንግ ፍርቂ ኣብነት 900 ንመዓልቲ ድዩ ንወርሒ 900 ቢትኮይን የፍርዩ እንተለዉ ድሕሪ ኣፕሪል ድሕሪ ወርሒ 4 ቢል ተሃፊንግ ምስ ኣጋጠመ ናብ 450 እዩ ክፈሪ ስለዚ 450 ንመዓልቲ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቀረብ ማለት እዩ ካብ 900 ናብ 450 ክወርድ እዩ እዚ ከዓ እቲ ጠለብ ከም ዘለዎ እናሃለወ ትቐረብ ተጎዲሉ ብፍርቂ እንታይ ዝገብር ነቲ ዋጋ ንላዕሊ ዝወስዶ ስለዚ ነዳዲ ንኣብነት ኣብ ግዜ ውግእ ቀረብ ናቱ ስለ ዝጎድል ዋጋ ናቱ ኩሉ ግዜ ይንህር ማለት እዩ ወይ እውን ውግእ ምስ ኣጋጠመ እኽሊ ናይ ዩክሬን ምስ ተዓፀወ ኮይኑ ቀረብ ስለ ዝወሓደ እቲ ዋጋ ንሂሩ ማለት እዩ ንብዙሕ ህዝቢ ኣፍሪካ ንካልእ ዓለም እውን ንመነባብሮ ፀሊቦ ማለት ስለዚ ከምኡ ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ እዩ ናይ ቢትኮይን ክገልፀልኩም ኢለ ኣይኮንኩን ናምፅዮ ግን በንፃር እንታይ ትብል ፀኒያ ኣብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ካብ 60 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ትብል ኣላ ዓመታዊ 7% ናይ ገንዘብ ከምዚ ቢትኮይን ገንዘብ እንዲ ንኣብነት ባጤራ እዩ ሶ ከምኡ ክኸውን ከሎ ኣብ ዶላር ግን 7% ኣብቲ ገንዘብ ፕሪንት እናገበሩ ይእትዉ ነይሮም 2% ኢንፍሌሽን ብላብላ ይብሉ ግን 7% ብውሕዱ ኢንጀክት ይገብሩ ነይሮም እዚ እንታይ ገብረካ ልክዕ ከምዚ ኣብ ካልእ ግዜ ገሊፀልኩም ነይረ
ሰባት ኣለው ሰለስተ ሰባት ኣለኻ እቶም ክልተ ሰሪሕካ ደምሪ ሂፅካ ካብ 8-9 ሰሪሕካ ገንዘብ እቲ ሓደ ግን ፕሪንት ይገብሮ ሽዑ ካብ ናትካ ዝበዝሕ ፕሪንት ገይሩ መፅኡ ኣብቲ ዕዳጋ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክገዝኦ ምስ ጀመረ እቲ ዕዳጋ እንታይ ኮይኑ ይኸብር ንስኻ ትርህፅ ዘይትዕወት እታቶም ግን ፕሪንት ይገብሩ ከመይ ትገይም ዘሎ እቲ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ኤውሮፓ ዩሮ ዝኩሉ ውግእ ካብ ገንዘቦም ወርቂ ሸይጦም ዝገብርዎ ዘለኹ ይመስለኩም ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዮም ነቲ ቁጠባ ናይቲ ካልእ ሰሪሑ ዝመፅእ ሰብ ድማ ነቲ ቁጠባ እዮም ዘበላሽውሉ ዘለው እዚ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ chasing yields, and no one knows what the monetary policy is going to be in 4 years, much less 10 or 20. With Bitcoin, we know exactly what the supply will be. Everyone can verify it, and Bitcoin is disinflationary. So as of this halving, it's going to become harder than gold. Every halving, the American dream is getting cheaper in terms of Bitcoin. My dream home once cost like 600 Bitcoin, and then it was 100, and then 50, and now it's approaching single digits because Bitcoin will continue to reprice everything. እንታይ ትብል ኣላ እታ ገዳሲት ነጥቢ ቅድሚ ካብ ነዊሕ ኣብ ቢትኮይን ስለተሳተፈት ቀደም ኣብ ነገራት ብዶላር ቢትኮይን እቲ ትደልዮ ገዛ maybe 600 ቢትኮይን ነይሩ ቢትኮይን 10,000 ወላ ገለ ከሎ ማለት እዩ ሎሚ ግን እቲ ቢትኮይን ዋጉና ናዓበየ ከይድ ከሎ እቲ ዋጋናቱ ዲፍሌሽነር ስለዝኾነ ነገራት ናሓሰሩ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ብቢትኮይን ክትሓስቦ ከለካ ነገራት ሎሚ ኣከባቢ 70,000 ካብ 72,000 ናብ ከባቢ 68,000 ወሪዳ ቀኒያለን ከነ ስለዚ ኣብቲ ሳይክል ኣላ መመሊሳ ግን ላዕሊ ትኸይድ ኣሎ ኩሉ ካል ክሪፕቶ ድማ ከምኡ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብባጤራ ሒዝና ዘለና ሃብትና እናቐሃመ ከይድ ከሎ እዚ ድማ ንዓበየ ከይድ ምስትውዓል የድልዮ ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ናትና ኣብዚኣ ዘላ ብተደጋጋሚ ከም ፃልኩም እየ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኤግዛክትሊ ዝገልፆ ትሕሶ ስለ ዝኾነ ድርድር ዝበሃላት እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ዘረባ ትሽቅጠሉ መተጋገየሉ እንተዘይኮይኑ ዚሮ ሳሚ ናታቶም ኮምፒቲሽን ወዳደረካ ንዓተ ወዳደረን ብለካ ተወዳደር ድሕር ኮንካ ግን ሓንኩል የውድቐካ ቅድመካ ምንቲ ውድድር ይብለካ ንዑ ዚሮ ሳሚ ሕጂ ዝፅሒፎሞ ዘለዉ ወረቃቕቲ ዋላ ሓንቲ መለሳ ይብሉ ዋላ ሓንቲ ሓልቲ ዘምፅሉ ይብሉን ከመይ ገይሮም ነዛ ሕጂ 30 ዓመታት ፈቲኖም ዝፈሸለቶም ናይ እንቋ ቆፅራዊ ስርዓት ንዓ ከመይ ገይሮም መልክዕ ትሕዝዋ ብግብሪ እንተሪኢካዮ እዩ ዝበሃል የለን ሕጂ መምክነታ ናይ ዩክሬን ገይሮም ካምፅዎ ደልዩ ዘለዎ ከም ብሓድሽ ናይቶ ዝበሃል ፋሕፋሕ ኢሉ የለን ዓቕሚ ዝበሃል ግን የብሉን ንዕኡ ከም ብሓድሽ ከተበራብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ፈለማ ናይ ዝሓለ 30 ዓመታት ሽዑ ብዝረኣዮም ዝነበረ ንዓታቶም ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ተመክሮ ኣዛሚትካ እቲ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሩስያ ስለዝኾነ ንሩስያ ኮንቴይን ድሕር ጌርካ ዕብለላካ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ስለዚ ኮንቴይንመንት ቀዳምነት ሩስያ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ዝረኣዮም ዝነበረ ሽዑ ንሩስያ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ኣብ ክራይንያ ምፃ ኣብ ኡክራይንያ ምፃ ኣብ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ንዓተን እናደገፍካ ከመይ ጌርካ ትቅርቅራ ሶቪየት ከምዘይ ትወዳደር ምክንያቱ ሰረት ናይ ቴክኖሎጂ ቤዝ ናይ ሩስያ ካልእ ዝተፈላለየ ወታደራዊ ዝበሃሉ ግምታት ኢኻ ተወዳዳሪት ክትከውን ትኽእል ኣለና ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ስሕታን ቅማረ እዩ ዝብላ ኣነ ቻይና ፓወር ሃውስ እያ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሕሱር ሰዓት ኣሎ ሕሱር ጉርበት ኣሎ መበገሲ ዝኸውን ሓደ ኢንዱስትሪታት ኣሎ ስለዚ ንቻይና ክንጥቀመላ ምእንቲ ብሙሉኡ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ምህዞታት ቴክኖሎጂ ሓድሽ እንተኣትብሎ ናብኡ ተስግሮ በቲ ዘሎ ሕሱር ሌበር ሕሱር ሰዓት ትሑት ደረጃ ናይ ሃልኪ ክትግብት ትኽእል ኢኻ ቢልዮናት ይኮናስ ትሪልዮናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንቻይና ንጥቀመላ ነቲ ዕብለላ ክረጋገፀሎም ምእንቲ ኣብዘን 30 ዓመታት ግን ኣንፃር ትደለይዎ እንዳሓለምዎን ቻይና በሎ ኮይላ ወፅያ ቻይና ሎሚ ብቁጠባ ብወታደራዊ ሓይሊ ብቴክኖሎጂ ብዝተፈላለየ ካልእ መለክዒታት ቀዳመይቲ እያ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ መፅእ 10-20 ዓመታት ከዓ ቻይና ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣሜሪካ እውን ናበይ ገፃ ክትከይድ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ማሓዙት ዝበሃላ ናበይ ክኸዳ እንድሕር ኢልካ የለን ሕጂ ሽፍት መፅእ ኣሎ ሕጂ በጨቅ ትብል ዘሎ ኣካይዳታት እንድሕር ኢናዮ እምበኣር ስግኣትና ቁፅሪ ሓደ ስግኣትና ቻይና እያ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ቻይና ብኸመይ ትብሎ እዚ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ ገብር ደውዝዎ ዘለዎ ሓድሽ በቲ ወረቃቶም ኣይትርእና ፌር ኮምፒቲሽን ብለካ ሸጠፊ ኮምፒቲሽን ዝበሃላ ይኣምንን እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃላ በእምሮም ኣይስርሕን ዚሮ ሳሚ ኣብ ኣንጎሎም ዝሰርሕ ስለዚ ንቻይና ክቅርቅርዋ ክእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክቅርቅርዋ ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ከዓ ብዲፎልት ድዩ ብዋናመንቲ ንክልቲኦም ዝቐነዐ መጥቃዕቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕብባራት ንርኢ ኣለና ንበል ኣንፈታቱ ኣለና ዩክሬን ምስምስን ግዳይን ጥራይ ሕጂ ዓብይ ርእስቲ ይኮነ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ክንምስርት ኢና ኢሎም ጀመርዎ
ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዑ ከመይ ገይሮም ፀጋግምዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ናብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብጥዎ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ክረግፆ ደለዩ ክረግፆ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩነት ብጣዕሚ ፅብቕቲ መግለፂ እያ ነዚ ሕጂ ክገልፀልኩም ንሪኦ ዝነበርና ቪድዮታት ናይ ቻይና ናይ ህንዲ ናይ ካልእ ኩሉ ምንቅስቃሳት ቨሪ ፕሪሳይስሊ ብንፁር ብዘይገለ ነቅፈረግ ኩሉ እቲ ኩነታት ዘሎ ናይ ኔቶ ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ኣካይዳ ብፅፉፍ ኣብዚኣ ተገሊፃ ኣላ ምውሳኽ የድልያን እዩ ኣይሆፕ ካብዚ ተማሂርና ንቅድሚት ክንጥምት እቲ ዓለምና ብዙሕ ምቅያራ ትገብር ኣሎ ብፍርሂ ዘይኮነ ግን ብምስትውዓል ክንነብር ኣለና ምናልባት ከም መዛዘሚ በዚያ ገይረ ክዛዝማ ደስ ዝብለና ናይ ሎማ ኣርእስቲ እዚኣ ዝተማዕኩማ ዶን ወሪ ኣይትጨንቁ ኣይትፍሩ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን እዩ ኩሉ ኦኬ ክኸውን እዩ ትብል ናይ ቦብ ማርሊ Three Little Birds ትብል ደርፊያ ብጣዕሚ ጥዕምቲ እያ ብጥዑም ቃና ብጥዑም ሜሎድን ስምዕና እዚ ምጩው ዝኾነ ቆልዓ ናይ ሆፕ ካባ ተማሂርና ክንከውን ናይ ሎማ ኣርእስቲ ድማ ብኣ ገይረ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ